Musemani uyu ukigomania Aikari kuma matura ma Burat, Wabera, Blapesa, Geremara na Oldonyiro county ya Isiolo ukito niguo kwaririria uria Aikari ya magigunika kungitwika gĩthĩnjĩro kia Isiolo kira kirugamirirwo ni thirikari iyo nigikubeana kuri mwonjoria kĩũmbe. The same sheria ambayo tutatengeneza ya abattoir lazima iangazie mwananchi, kwa sababu sheria ambayo tunatengeneza si yetu, si ya serikali, bali ni ya mwananchi. Lakini kwa hapa hatujaongea mambo ya kuuzwa, tulisema mambo ya kufanya watu wengine wa run, sisi tusaidike ndani yake. Gĩthĩnjĩro gĩkĩ kiria muoroto ni kuthondeka nyama cia kwendio mabũrũri manja kiri no boti wa kuthĩnjĩrwo mbũri 1000, ng'ombe 100 na ngamĩra 50 o muthenya. Mũingĩ wa matũra maya ukĩrĩrwo kĩambia kũrutithio wĩra, arĩmi nĩ mekuthomithio njĩra cia kĩrĩu cia ũrĩithi nĩguo kuongerera maciaro no ũritũ wa nyama cia ng'ombe na mbũri ciao. Kwa hivyo hata leo hii abattoir hatutafanya huko msituni, tutamaliza tulete kwenu. Mkituambia tugeuze hapa tutageuza, tengeneza hapa tutatengeneza, ili yafikie malengo ya mwananchi na tuweze kutatua shida zenu. Ona thutha wa ciĩranĩro ici Aikari maugĩte marĩ na guoya wa mĩeke ya mawĩra gwĩtabĩrwo nĩ andũ kuma nja wa kaunti ĩno, makĩũria ũrũgamĩrĩri kũbe ciana na Aikari mĩeke ĩno nĩguo meteithie. Naomba watoto ama wasichana ama wavulana wa Isiolo wanoe na wale wa serikali yetu wapatie wa vijana wetu kazi, wapeleke kwa semina, wako na pesa waende wafundishe wa vijana wetu waandikwe, badala kutolewa mtu South Africa akuja ajiriwe hapa. Hata kama tumewapatia kama private sector, ni muhimu watu wa Isiolo County tuwe katika decision making in employment project, tuhusishwe ili tuweze kuwa fully part and parcel of the project which is going on in our county. Sisi wa vijana wa Burat tusiachwe nyuma, wote Isiolo in jumla, lakini Burat sisi hapo ndo kwetu. Sisi tunataka kwetu tuajiriwe. Aikari ni moritio matikaregane na mubango uyu niamu ũgũkorwo wa ũguni munene kurĩo makiria mawatho mbunge-inĩ ya county marĩkia kubango uri gĩthĩnjĩro gĩkĩ kĩagĩrĩirwo ni kũramatago. Hofu kubwa tunaogopa mupatie mabwenyenye ya kutoka maybe malingine hii ya abattoir, sisi watu wa Isiolo tuwe maskini manaka tuuzi ng'ombe yetu direct. Atongoria aya bamwe na arũgamĩrĩri ma gĩthĩnjĩro gĩkĩ megũkorwo makĩthiũrũrũka matũra matiganĩte makĩarĩria mũingĩ bata wa kũbeana gĩthĩnjĩro gĩkĩ. Ngeribotera Inooro TV, njĩtagwo Masi, Wadia wa Mũrĩithi.